اشفع يا نبي بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه سل يا نبي سل يا اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي حبيب الله كل من حج وزار جنابه الله حبيب الله وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي شفاعة عليه شفاعة عليه سل يا نبي سل يا نبي يا رجمالا يا رجمالا اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi watiyo sapa sira Allah ing Gusti Allah haitsu ma kunta ing dalem endi sikirane ana sapa sira. Tetap dalam pembahasan takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah dalam Al-Qur'an, perintah taqwallah nikah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wasaina. Banyak perintah-perintah yang dalam Al-Qur'an sebagian menggunakan lafaz wasaina. Allah taala berarti berwasiat. Wa wasainal insana anishkurli
waliwalidayka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz wassaynal insan. Juga neng ayat neka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz wassayna, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wassayna, lan benar-benar aku telah mewasiatkan alladzina kepada mereka utul kitaba yang diberikan kitab, min qablikum orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum dan kalian, yakni ku lebih sampian nikah ben orang-orang seodik sebelum kul panjenengan saya beri kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wasiat Gusti Allah? Anittaqullah. Takut ada ke Gusti Allah. Oneng wasiat bian. Wasiat ni ke hukum wajib. Beda orang mati. Ninggal laki tirkah. Harta tinggalan. Maka haram hukuma tirkah atau benda harta benda daripada mayit bagi sebelum wasiat laksanaki. Belin boleh. Mun beda orang mati ningkel harta warisan, maka hukum harta warisan neka haram bagi bi anaan kecuali mare nekanin wasiat dari orang semate. Paham ya? Berarti wasiat nikah Gusti Allah awasiat. Benar cuma perintah biasa wasiat nikah. Mun perintah biasa banyak dalam Al-Quran perintah-perintah selain daripada nikah. Tetapi sengakui lafaz wasaina ini jarang. Penting berarti ini Pak. Benar sekedar perintah biasa tapi perintah ngakui lafaz wasaina awasiat. Kan wasiat tok je dah. Lo wajib lanan elakonin apa boleh perintah ada bentuk wasiat cong engkau mon mate sebagian tangtunya rajin APC 2 juta bagi ke masjid haram ete otek nikah sebab nek wasiat ibarat mereka mon dalam masalah bahasan tentang harta warisan seteti mahal syahid seteti pembahasan dari penting takut dia ke Gusti Allah sampai-sampai Gusti Allah neka abadi lafaz wasaina. Gusti Allah wasiat. Nah. Kang kui orang saya takut ada ke Gusti Allah tak bakal andi rasa kebeter. Kang kui orang saya takut ada ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bakal bodoh bareng saya bahayaki. Saya mengancam ada jaminan dari Gusti Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum syai'a. Jika engkau bersabar wa tattaqu dan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya daripada mereka musuh-musuh kalian tidak akan berdaya. Tidak akan mampu memperdayamu, tidak akan pernah mampu mengalahkanmu, tak bakal abri madarat sama sekali. Dengan catatan in tasbiru wa tattaqu. Harus sabar tetiring takut ke Gusti Allah. Oh, norok ji ya tak lemah no. Kurang pengalaman. Norok Gusti aja tau le apa sekali. Ruwa tau le ria tau le tak pengalaman teti. Sampeyan noneng pengalaman ni kata jamin masuk surga Pak. Justru surga ni kekenang ring setak pengalaman. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu. Inna aktsara man fil jannati al-bulhu. Orang si paling banyak penduduk surga al-bulhu. Orang si tak tahu apa-apa. Orang si tak kenal maksiat sama sekali. Orang si tak pernah kenal daknya maaf kalau non sebu. Mungkinnya mana dari tung situ ke maksiat ni ke tak tahu. Mbah Nur Salim podo katon. Ki kenen bayi Jasim pacet kana kene, bayi Jasim ki kene ning situng mana akipa. Menabi hol podo katon cerita aki Mbah Nur Salim. Saking tak tahu nak maksiat sampai bayi Jasim ki kene ni kenyono bang, bah jaluk duit bah. Gaya apa? Gaya tumbas senuk.
Akhirnya beri biayai bi Banur Salim bayi sepo. Nyok lek tuku ojo ake-ake. Tuku sitok lek kurang tuku maneh. Mon meleh senu cek nyak meleh situng, mon kurang meleh boleh. Gawok santre. Loh. Wajib. Arya derem Maria. Akhirnya menabi tak salah Yai Nizar Rojo Gunting atanya langsung dek Banur Salim. Mbah Yai kok disukani arto Mas Jasim manggil emas karena saomoran. Padahal damel tumbas senuk tirasi. Oh iya senengane arek cilik. Panganane arek cilik ya ngono. Yang kemuten-muten mah. Saking tak pengalem na kemaksiat sampai kenyamanan jian tak tahu. Kini ke surga kenang. Paham ya? Itu timun sampean dadi orang saya takut ke Gusti Allah somo-soman. Boleh masjid takut ke pangeran. Keluar di masjid bengal boleh. Malam Jumat majelis maulid, taklim, tahlil, yasin, wah ajak malaikat. Tanda itu sesekali. Pujar komat boleh. Berarti takon musiman. Nyongok situasi bi kondisi. Mon situasi mendukung ya takok, mon situasi tak mendukung ya mumpung ada orang ngetela. Artinya mana takok keng kondisional. Melihat situasi dan kondisi. Jadi mon bermasjid kondisi takok. Jumatan laku takok. Jalan kada, polan Jumat manis. Yang mana kondisional. Aja takok ke Gusti Allah ini kesoro sabar. Syukur sabar kulo manjenengan mempertahankan rasa takut penikah, maka tak bakal beda sesuatu si membahayakan deka kauleubeun panjenengan dengan catatan yang kita penikah sabar ben takut deka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain jasan busen kula nerangaken nikah nggih. Hari hadis durung ngalih boleh hadis. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala tabu bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ittaqullaha takutlah kalian Allah kepada Allah wa qulu dan berkatalah qaulan ucapan sadidan yang bagus. Yang lurus. Yuslih lakum a'malakum jika engkau takut kepada Allah dan berkata yang baik, yuslih lakum maka Allah akan memperbaikimu a'malakum amalmu wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosamu. Mun be entakok ke Gusti Allah ben ocaan ben bagus. Jamin ku lebih sampean tini Gusti Allah bagus kelakona sepora tu sana. Dua jaminan kan kurang takok ke Gusti Allah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Mun ongku takok ke Gusti Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapan yang bagus, bener ucapan sing ngelantur, bener ucapan ghibah, bener ucapan namimah, bener ucapan semaraki bentun Allah Subhanahu wa taala. Jaga engku lesan nikah. Karena seteja rosaka aba ni ke dari lesan nikah. Al-lisan jirmuha shaghir wa jurmuha kabir. Lesan ni ke bentukun kene keng tusana paling raja. Mereka orang takut dekat Gusti Allah identik kelaban ocaan. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bedereng ngocak takut ke Gusti Allah keng ocaan nyar ngelanyar. Bener yang takut ke pangeran berarti. Syukur orang gelak takut ke Gusti Allah. Laju ongku aja gelesan nikah cek sampai ngocain orang, nyacat orang. Yuslih lakum a'malakum. Pasti bagus amal kula panjenengan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tu saya sepora dening Allah Subhanahu wa taala. Cek berharap sepora mun tak takok ke pangeran. Tak kira Pak. Istighfar sampean. Keng pancet tak niat ambu, minta sepora kang tak niat ambu, pada bi ngenyek orang gedere. Ngekone aben ambu minta sepora keng pancet. Tak ada tekad untuk ambu. Karola istighfar. Orang sing ngak nikah justru padan orang ngenyek dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cekain mainan rasa takut dekat Gusti Allah. Terus tanam maki, pamantep,
panancep dalam ateh sehingga kawulibun panjenengan andi satu benteng, andi situng kekuatan ingki pendeka takok deka Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Ghazali ada bu at-taqwa kanzun azizun. Takok deka Allah Subhanahu wa taala ada kanzun azizun, satu gudang yang sangat besar. Bendena takok ke pangeran. Pasti kul panjenengan bakal meraih apapun saya keterwa kul panjenengan. Ketika kul panjenengan mampu dalam ateh kul panjenengan bedeh rasa takok deka Gusti Allah. Teka tak punya sekunik be. Maka kaul panjenengan bakal oliyah jauharun warizkun karimun, bakal oliyah daripada Allah Subhanahu wa taala jauhar, mutiara yang sangat berharga, warizkun dan rizki karimun yang sangat luas dan sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Li anna khairatad dunya wal akhirah jumi'at fiha, dawuh Imam Ghazali, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan di atas dunia ane kayak popolong ning situng, baik kebagusan dunia atau kebagusan akhirat jumi'at fiha popolong ning situng kata ingki peneka taqwallah, takok deka Gusti Allah. Yes, sabit-abit cek san busen ngeding nasihat nikah. Ada pengajian nu sampai rebo. Sampai rebo bab takok ke pangeran deh. Siapa ki kau pengembian? Cek san busen enggak urusan takok deka Gusti Allah. Mun sampean andi rasa busen enggak takok ke Gusti Allah, berarti sampean benereng takok ke Gusti Allah. Mun orang takok semakin enggak semakin takok, semakin enggak semakin takok. Ane kemun beda orang rasa takut ke Gusti Allah. Tapi ketika dalam hati ne kepun ada sama sekali. Sekuni tak ada rasa takut ke pangeran dia tak ada. Terang-terangan Pak, maksiat terang-terangan. Tak bojong terang-terangan, tak apa terang-terangan, subur terang-terangan. Cek kengki beda rasa sekuni be. Takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ne keki bedi bisa ki kebai rem, kebai taming untuk menyelamatkan daripada kemaksiatan ingki penekah. Rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekonik takatan nah. King sideteng nikah. Mun sampean mampu dadi orang saya takut ke Gusti Allah, dua aki kula male bisa enggak sampean. Supaya kun panjenengan bisa takut enggak sampean. Paham ya? Dadi patang maenga ada orang sehebat ning atas dunia nikah. Kecuali orang yang paling takut ke Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang sepaling muljah bene surbana paling ngelelet, bene imamana paling raja, mon imamana paling raja, super mie raja gia, Indomie yang ngakui ngaruah. King sepaling inilah tining Allah Subhanahu wa taala. Sepaling andi maqam, andi derajat muka Gusti Allah Subhanahu wa taala atqakum. Orang sepaling takut dekat Gusti Allah di antara kaula panjenengan. Mantar muka sekonek titik ilmu manfaat. Termoga nasihat neka esto berngaki hidayah dari Gusti Allah masuk ke dalam ateh singka ateh kul panjenengan puja di majelis neka tetap dadi orang saya takut dekat Gusti Allah haitsu ma kunta ma boy keadaan apa boy soki tandi sehat sakit tetap dadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah bihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna ghadan fi zumrati wa inna mutamassikina bi sunnati wa ta'atihi. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا قضاء الوصول مثلها فلا تحرمنا ثواب الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظم بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.